Hello ljudi, evo nas ponovo. Umutiti 2 jaja sa 100 g šećera. Pjenasto umutiti pa dodati 100 g istopljenog maslaca. 200 ml jače crne kafe, 150 g istopljene crne čokolade, prstohvat soli, 400 g brašna i 1 prašak za pecivo. Sve sjediniti pa sipati u kalu. Peć 50 minuta na 150 stepeni. Kada je gotovo, preliti sa 200 g istopljene čokolade i 100 ml vrhnja za šlag. Ohladiti oko 3 sata, ukrasiti po želji sa oko 50 g bijele čokolade. Uživajte, pišite u komentare vaše utiske. Prijatno!